Kajing yo bandrung lait luit ki bar jela ki batmu banwan bala syapo ke jela Meghalaya kamtam harilum khasi jantia kajuja bet manla ki por ki jingdan ki baju rap ban penpo yikini ki bar jela klamkot klamsla ka penhe mensiam shibun ki bar jela ban yo rung suk syapo ke jela jongi klam da penbeang satya ya ki kot kisla ki badan kam batkat ba ki khun samla jong ka jaj bandri ki dangya le bante lakam ya kane ka jing yo rung mon ki bar jela kata kadang jelai bat kidang kharoi haman la ki jaka. Kumta nakaliang ka HYC Omyam Circle nakapor syakapor ka juyo abat ya ki barjela ki batmu banwan bala syapo ka jela Henry ki baklam biang satya ki kwat kisla ki badan kam. Menta ka sngiru ka shitarek unai wing ar hajar apulai hakapor kemba khatwei baje menstep klayo ban batno ya kumbash pongot ki barjela ki bambiang satya ki kwat kisla ki badan kam. Ki batmu banwan trei wan bala syapo ka jela jongi ki belawan nakabos Henry hadian ban nakaliang jong kaseng kilalap bakembiang satya ki kwat kisla kilapan pai no iki syaka jaka ba kiwan. Omyam Circle wilayah banbat begini kimender kembas pungut ke bamut banwan trei wan kata kani kari ke jongi ke nakaliang jongi bila baik benia ikut kisla jongki dari kim semladon kita ikut kiba long fit banwan trei apo kari ke jongi ke nakaliang jongi ru ni penher prat no iki nak jaka ba kiwan bat ibu ru kajing kerpat ya kita ka infiltration gate bakale iyu hutai apa kini kimender kiyo bandrung banwan serani klemkot klemsla te nakaliang jongi ru kumban ken mau ya kajing wan belum kertap jong kimender kabantek lakam ke ka ILP te kajing dawa ka jongi nginem syong likti ya kajing dawa ILP ka jongi nang ba kini kimender kinam yo ban rung ban trei ban ta ban buhai sinong apo kari ba ibe jongi